tulang nami, tulang rurubut, pangalaman buru nilai pestahun. Adia doang mau kabonan ni hari bona tulang. Daya mah, lanjut ke kamu lanjut ke perawatan. Lanjut ke kamu mah. Pak. Abi apa musim kami? Jadi marsa tabi godang di punguan las neroha parjolo au pangido di sangani hula-hulai molo tungau pinuaing nama buaton acaron anak burumuna duau sada sian na dua-dua ni uta laos na diiringi odo dong atubuna sida jadi mangido di sangamuna molo tungadong dia na orang do biadon tuturihamuna tarui maturaja sone nang di hula-hula nami saluhuna. Jadi mulai ate pada orang nami itu nomor 2 di bata, mulai ate nang di parpungan tadi bagas apa sama. Raja nami di bagasan opas tahun naik tepat di bata di nomor tugu-tugu borotan. Jadi pangido sian bonasut di dok tua-tua si raja indah-indah si raja indah pati napa jungjung pinggat toho di hosniari napa sa pangido tu puta mula jadi pangido ni bonasut takasih son asa martada masuk dulu marujuk songot curiga tadanong tidak kapajagar aka saring-saring nang jubulu asa godang ma diakka namar domat tubuh dihasuhuton saluna aka pangadina gabi matutu raja sudah kita pandau ipatutu matutu asa namo dinasi namar titis sepuluh sampar golor sotos-toson kiutur dana polusot dinasi da asa tiu-tiu ma ayat da foto matutu asa didok na tua-tua muse turtuin na durut tiwad na lote makuling dan sepatu hata pas-pasuan ng jalon di manasuhut soalnya nang di boruna nasya kulaulan na sida siyan rada siyan na tua-tua unang mo siya apon na sida martongan ni jabo gabi matutu raja nami jadi mulai ma ima alwal ini bonasuhut to boruna para masinan nga lona mga tunamar tua di bata mulai di parsiling nami hamu maju mangaloluhat tu hula-hula nama itu situan na torok tu raja tu na tua-tua susudina dia na lolo nauli raja nami pinggan na ipasata moto jadi permusim nami gabi mah gabi dihatanya karena makhluk kung katawana tutupan Allah Ta'ala manang dia besi ulah honanta perjuru ita muda-muda itu nama tua lewata o peneng mantangnya masudi wona sudo kamarona papado ngomong ni ngamunai de kama baik kau mantangnya sudi
mau ate di bona sumut mololo ya marputar toluhali ate asa serentano nade bedi holda toluhali sacamo perjulu marputar di tempat parmosen nami siajur mula topa mali pati pamu godang mula na si utandama matu godak soba nomor soba ma bona suhut to boruna tu nomor tua de bata sone na tu naliat na lolo baik ma dihami soba nagoki. Didok na dua-dua kota hula-hula marmiam ngaposo di halaman molo masuk batu hula-hula untuk bersima junjung sebelah roh tangan adia bawa dia kami tunama tua dewata pasal sepatu si raja de hula-hula patah pamutra boda si raja de hula-hula didok na tua-tua ne ahong bulu siki pinarsong bulu siala unang didok aka hula-hula nami non hami na huli si jaman di tangan dona horak suara dobe parmosin nami bahan dari hami kini bukit dinas padumo not tu godang bulu ni di godak sobong
magagat turun na to Saudi. Jadi. Baik majo pangaire naitik na lima baik. Aso tulang mo. Siapa mo na to rusin na kiringan ni nama pasato ni ate. Ramajalo man no. Baik mapartuan di sini manuai.
bisa diberuk sulit paman aing mar minum desa deh. Uli marohongona. Ini yang lebih baik. Sana. Oke. Tepuk tangan. Di mana tersurat di buku Panggilan Yesaya di Ulang Orang Sada Sonoma Doksi Songono Hatani Jehovah Radoti Hamu Ma'uhi Jala Ulahun Hamu Hati Gorang Ai Jonok Nama Asaro Hatuoku Jala Pakataron Hati Gorang. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Itu saatnya. Asaboy pagajamur Kemarin nomor 44 ayat 1 ayat 5 kaidah di halaman 7.
Papindah kamu tu inganan pasatokinanmu naing baru. Magitehite buani di bata ama. Dohot anak Tuhan Yesus. Dohot di Hati-hati, aku mau jatuh loh. Iya. Gimana? Amen. Say didongani asinyo kami Tuhan Yesus Kristus, holong nyo kami di bata mata, dohot pasawan ikon di pembadia ma kamu saluput na. Amen. Tayo dihon. Amen.
pangapuli di Portibio tahan maal Tuhan habarat nilas tirohan tuna marsakit tuna dangoni gabe pangapuli tambahin sama muji Tuhan haleluya Marlas tirohan mahita di bebesan warna mancalo pasu-pasu haleluya Ramangedeo kita taro pasu-pasu hamion Tuhan sayu sehon damemi sayang pehon tangan ni Tuhan lehon tua gogomi di Portibio martangin mahami tu amatan nomor 2 di Batang alani para tahu majolo uning-uning ngomongnya asa martangnya kami juga gasar orang lebih mula ni hasang apo kagabiu kamorang di hami nomor hasuhutun nang dia kabaru nabi patu hadamang di hami godak mulai siajur mula topan ngeliwek kamogon dan mula las patu pamajolo di hami gondak sopa asabar sopa hami tu awatan nomor 2 di wata so ngelinak biar tak rusukan na torok Sanelengon atingadok ni hami dia kahatan na marsira isong mahami marsiba sauran dami ada terjalo kami pasu-pasu siya ni wata mono jolo sujolo marsiba nikana marsiba uliakan dia kahaturan ni alanina marsiba budak kami bedaman ni hami abul-abul di batai
bagian masih anak karena tua-tua. Kami. Alani ning pasahak pasu-pasu mana tua-tua ramion. Tu hami saluhut dok nakapido para naon. Patu padamang maju dari hami partua misli lima ya satu patu tu pasu-pasu di bata. Tu hami nomor hasil tutun somorinang dia kaburu rami.
Jumlah kita mandok mulai aja. Tuh mata pardik gampasan. Di lewat partik kia kita parnas ngeroh aja lama dulu pun. Ima diulang tadi bahasa sadar. Mari jadi ison rodohan. Ima dong atu muda. Dilas ni rohana ni romana fotok kamu. Ison adong berhubungan. Ima boras ribu. Ada sama hidup na tua-tua. Asa firma pokok baru baru ngapat salongan. Firma tu didita. Lucu lupa ma dia kena apa kamu. Mana tutup? Kau sumahiti di son didos nerohanam. Adong dawu pa pumuhami son ima rupiah. Nanti nombani pemerintah. Alay kalau tumpel aku pasata gue raja di debut tu. Nang aku lama kurang. Raja ni untuk doa tu hidup na tua selalu tinggal nanti nombohan acip tabu ma nasirah. Tung mau di sini di dos nerohanam sana di rohanam no pumuhan. Saya kurang ma yak pinasu. Mana tutup? Asa kapas si Mayor tiga-tiga yak kabar kamu. Horas mahami. Doa tubuh mu na dia kena malian. So sama di dia mu raja ni waktu dia kena macam sirkut kami. Urang pa mulai. Pasu-pasu